omwena ndataka 34 mwalimu wito tiono. Happy New Year. Happy New Year, Sister Irene. Ne femu wana Mukamba. Ya sawa nikana wise kuiga maundo ni maokite vizuri sana. Happy New Year. Happy New Year, Sister Irene. Na hindi mwaka waku ukwati hata. Irene mwaka yo wangilile na miongoni na ina ni ukwati na wadhima mwingi. Na mubea mwingi mwana kutungia ngai. Nondo ni mwaka wena mugo. Ni mwaka wambia na mawadhimo. Na ni mwaka tambaye ya Mukamba tukona nitukwe kanesa. Mbe ya Mukamba ni one wazio ni ngai. Nigo. Weta ute obitha. Kwe lungu ya miaka mingi tuyila ponu. Nigo. Binda hiyo onega atu ya nyinyi hatu na kuanga. Uizinesa. Hatu na mesanja to miaka. Binda yaka kuna. Binda ni yangonza kutu. Tigo. Sindu isuko huyu asiana utasikia wanakuambia hii ni yaka. Mama siwezi kula hii yaka. Akazi asema kona kinge kindu kithoko. Na ndio isi anambinge yao na kisa kwa mbemba. Sikita akona hiyo sie sani. Na yune kana wese kwithia na mo nitwa maete cheni nitwa mata bya ba ye tina banaila njata. Na Mukamba witu anekanga ata Kikamba kitu kiliata. Kananda katuike ngombo ya musungu kana ngombo ya mbaingi. Anweze kana be Mukamba waendie taita watuikie motaita. Oyo ane na akitaita. Na alone Kikamba. Bio be akamba maitume yako ya kwale. Manena kiduruma, manena kigiriama na sindu ingi. Na wimatabya sindu. Wimatabya sindu siako Ukamba. Maina idea. Nani kana wise kwithia nitwa amaete chenini. Kalibu sana beba la twatiye twakolia. Nenda eno ne twakolile tukoloe. Atwisonga nambe wa mino kolo andiko songo. No. Karibu sana. Ni mubea kwa masito ni Mutiso Anton, ni munini ya mwalimu munene skulu ni wonoa ulawe musine wa wote ndeni wa kaundi ya Makueni. Na ninotanwe bindani nikenda tubikiye kwendea na kusoma kithiomo kitu cha Kikamba. Na tubikiye kumana kenda be bandu taitende nzi atu sioke. Na kenda be bandu ende ne satongelele. Kondo ndi kwenda kuthocha Mukamba uonde bala utwithukese kiokoni kicho monde. Deni wa kitese kicha NFM woni wa Mukamba. Nikenda twende kwemanithia mwe. Na nikane binda ila ingita iba Irene tanenie yolwane ele ya muika matukoni aya. Na ende nundu muika wito wa mesina ndi okwibanga kucioka skulu. Nienda ate ndio na ndeto maisioka skulu pamwe na asiai. Nikenda indi masioke mesi undu maile kwende ya kuthikweka. Na kenda kwikundume obita sia indi maibike yo kwende ya nakulunga. Nenda kutungia mwithukesia mubea ula watwithukeisye tuyuka kupinga mwaka. Nundu nitonie kula aseimenda matene binda ya siana matate matonde masobia binda kwenda na siana. Na nitunga mubea nundu ebindani ya masiku ukuni niki nesa kana asia yengine makwati binda kwenda na siana sio. Na nindi alate thesia manumba matete ya siana nundu disine manengi we kusona mama thio ketha ni wamesiene. Kuniki ya kana asia ini makwati binda ya kwenda na siana na kusoma na kuthuima na kuthiana na kumana siana sio undu siendeye. Na balakana ke obitia museine wonie nundu ne wethiwe na binda kwenda na koba kube. Nitaisia kana siana sia wane andu matema mesikwese ndu mbingi muno ite matete ya kumana. Na ende nene se asia ni mubundi sio siana sienu kenda no undu mailenie kenda no metua ila mendo maitia na yune ne se ne mosiensia nundu nitukwa na muika mwingi undu utatie kwa itina wakutiwa na kwenda utekwe wanote na ndo mako maya. Nimeulika ndeni wa siendu sia mitandao ya matukwaya na maibike ya kwa ya bobo ila mamande wekwa ila kisunguto sita social media na maya mwabathukania ila nzioko na ila nduku kwa nundu maina mundu wako maina mutai wako matabia. Nimeulika ndeni wa maundu ma maubuku na maundu ma ulala imwinge na maibike ya kwa yabona maiku ya mawau na mayana angia maisha mona masomo moma idela angi ona maya kwani makete kwiki angwa sin na wia ukeza kwithia mwano su nigo Sister Irene yune sia ikie kwithia sisi andonyo yune sia wia ni wia ona te ndoni sia gotelemi ebungane Sister Irene na kwa manyena ke mwana kimwe kikite t-shirt na yuba ambe wethie soletwe isamuthi iliu ya thamete na ngati na munuka baumete ndakame. Na yune kulia wo mwano aithi kwangu ngweno niwese kila pisola unokwe kuna kana kila tusoma kwake oneka kuthi kuthowa au mala nyumba yona mundu be musiai kana be mundu muima wewe mundu wina miako imuthonokete we ene usenga munoka kulia au malo pau ekete ngweno nundu nendo kwa Irene ngo imwe nitona kulicha muika witu uthaithini mateumana nundu tuyese bisosu
mwanzo wawe ni mwao na kelo cha bisosu wathametie kanywa wetha kamene chao na ndu isi yana siekuwa ende no kila kesongo tuketa apia pressure kana itindo mundu akeko kilo kono longi ekie mitandao nino mwetu ongia no kieno ke bindane ya siku na abi kama siku wa kolwa ninya ende ni okolia mwetu akwa wathi lobi watu eke wonela wa kuona ko ya ngo wenda we mwanake na kai kwe kwasi kwe ke woke the ende we musiye ba musiona mwana ni watu eke iwe na ende ndu esebe kila moika ukito swag na ende ngo ethia yo maduka lakini atembuke hiyo ndukane kana kwa bundi atembuke hiyo kwa bundi ina akulwa watembuke wo ila waendie ilobi ko uno ngitha tukalonga mwika tukamana ebinda yakwe iki yake ne ebinda yeba na ebinda yake ne ebinda yeba nikenda maikese kwendea na kwete ndoni ingi ni malikile nthini wanda wasya kumila na mavike yakwe yananga nundu mayuta wa nicho kitumi tukwasya musya itata vatoneka ukunthe ne ebinda na mwana waku no yati ani anake onenthe skulu mwithukisya wa NFM kiokoni cho monde nendo tubya serikali tumubya ni kwithwa kisomo kicha CBC ke yakana ke yike undu ulako katotha na ndu isi CBC kando na kusomethwa ni mwalimu CBC kana ke yika undu nicho kitumi CBC ekwasya isisye inengo kinengo cha mwana talents and abilities mwana atona kwiyikata anangaidewa kana anatongwewa ni mwalimu na mutai nikiba kisio tona kwiyika nikenda kiukisio kimiwe akaumile nacho nikende kwata uya wacho na indi tibubu ciana isi kuuma skulu ni nikete kukuna maundu maingi nisi uthimi undane kenda ni somo ya uemi tila tuyeta agriculture makathi makabundi wa kubanda mboka kweka ki na mwana wa esa kuma skulu akenda atona kubanda omboka humusi kuona ithi ano wate vyasi akabundi wa kutuma ki akabundi wa kwekonde no amasoma isomo yeto ya home science akabundi wa kuua ki na yuma gwese kweyeka maundu nundu wa CBC indi sister Irene nendo kuya kana kuya si matenda kwa na ciana cio ithu kumaciemesi na bya si matenda ciana cio sinoa me kwenda mwana ekalobubu na bayundu no kweka kitumi ni kinundu be mutethecia wa nyumba be muthukumi wa bubu na wele kutethia we aguonde na mucie yumwe athi skulu bando na athi akulia mwalimu mwana wakwa ndanza ani cie nundu yoke imukita CBC na kwa niona kete undethia ye mwana wakwa bayundu wesa kwithika yumwe ya CBC etethia hata na ke mwalimu akulia mucie yati ila mwana wakuwe mucie no munenga emawea amwe anenginya na umalu kana thindiu kanga mwethi obubu na kwa biondo wetha anesa kana ni mwethi ailio bau amwe ai nendo kutavyo ndo mucie mwana waku kilasi ni kwakwa niwe mwana ula wetha ayonya ciana ilainge maundu makwiyika niwe ndo meata angelekanyo ilanzio na iwe wetha mwalimu kwa ciana ilainge na ciana ni mwese kana niwe usiona undu maundu makwiyika tela tu meta practicals kana project la meka mwana waku niwe to mwese wa kilasi na ciana niwe imutambwa ni asiata mwithukisia wa NFM kioko cho monde kwe asiai matatia manenga ciana mawea mayumaluka na ndie sie bungane yemu sie yombe thukisia kana niwe na mubango na mwana waku ilo kumaluka uthi maweyane nundu ye bunge nene ni waile kutia we ya mwana thambia meyueno na ndie ya wabwatu kola twaku na ndie ya wambango la numba na ndie ya weka kina ki ukeza kwithia nwende na kumutrain nwende na kumubundisya maubundisyo mana ala waile kuyika pate mundu ukethia ni wisi ndaile kutinda akwete simu ndaile kutinda eka atu nine ndaile kutinda dwizia na imani yetu ndu Nickelodeon na tungende utoma na twebu katikati na yu mwana we amina kunywa chai kwacha nundu iche yone kita kwete we ni mwetu ya numba na amina kunywa isani yake aiti obau ikosa ne mwetu ya numba na bala we kalande na athi kwekonja TV na katuni kana na simu mwana osunda kokela bubu na kenda kokela bubu akenda yewa ne mwetu ukela detute na wakela kebela ke isonga kebela ke kingi nunda uma TV ne na we musinde kwenda kumana mwana wake ailiata na musi ayuka balabe mwalimu kumwe andiko na mwana wako ndo no kweka asiai ni taile kwenda to inenga ciana sito mawea na itaile kwenda to imatie ya metala tala memusi makenda mesi ona kaive mutethecia na mwitu ya mombola ibobo ni noele kumatia mawea nundu asia yinge mama wea ni menuka moka kutetia mwitu wa momba newe mwana aemie kuyaniki na yulo no kulu aemie kuyaniki ni kimwana ki standard 6 mwitu aemie kweka niki na akana kaika kulwa
lakini we musiai ekulia mwetu anomba na kia atona kwenda wona ndu bekana kanini unokuya ata na kwate binda ya kweka sindu yo nokuya na we musiai ndendo kulia mwana wake asiai ni utona kwenda tubalukite kwa kwenda tute kwenda kunenga maumanisio alama mesini kana training ya maundu mamusi kwa ciana citu mwithukisia wa NFM ila twa kuendeya na iseso ya kuendeya kwenda tonenga ciana citu mawea ni batoneka tukenda tuiseuvia tumanumba menda nemo igweti itona kutwawa ibinda yukite nzio na tu amaitu mamesini maitu ekela mukamba tumeta metengea na meondoka itaketethia nundu kesa kwithia mwitu wa numba no katwawa nukenda ensi kana numba kwa chane bangulawa nundu ni wabangula atetetwe ni mbosi wake bindena na amani abau ni wisi kana mwaya meyo ne betangawa nundu kiwini watetagwa akakulya meyo emiyo betanganiki ni wisi kana weka kini weka ke na eso twa walinda ena mugwano musio wake beti wiza kwithia mwitu wa numba ni we ukete kusogwa kila kisunguta cia wife material kana kibeti kina ubeti wa mwekale musio indi ala maitu tumaekete na tukamalekani obuo maikeza kwetethio na mesa kwitha na mesi bindani na ni mo sister Irene matwawa ubingwa wendete omuthokea muomone ugakomana na socks ya muome ba muomone socks ilengi soba setine uili kanthene ukethia sulwale wa mwana wanigirwe TV ine no icio kangali uyithia indi maundu mosenyo uyithia silia ilelo kibelani tibo bua Irene ende no ndoto ya bundi cia tumaitu ibinda ila taina moto imaya igeta train ya tumanumba atethecia pondu ni ucio tukamana ni taile kweya ciana citu ona ciemisi imane kwetethecia mawea imane kana ciena kilio kila cho tasiana maile kwenda maitho kuma nenda kwa cia sister Irene tio senyo nundu wa miele yo mundi kuona wathoka pandu musi wendete ukethania na wabika wakunanga oti na wathokwa nenge ndio na simu yaku nduku liloka mesa nende ndo abika na ndu ilaga mesa nikenda ndio wikote no ikala kibela nesa na kabe wa ile na simu yaku mesa ni ona kana kaumanaku nela simu yaku kayosa kwanza na bina mwingi muno nundu ko ne maisha shino wakamanie mpaka password ona kenda kuikiela yaku ona takarabeti nundu ko maisha mako ni mwasu pa hiyo ndunge keka na ndia sane kana kanino mwana nenge mwana uyongeri 2 3 ti mwana ile kwithona magutao na kayose la simu no iki aye ndukose no ikali ya muno aina osenyo inya wakana kau uyona oka kuyaye aye sister Irene akara nako kaikaye nundu wakabata nekekuya na muinganga na kaliwa wo uyona kadiba yako osaka muti ayukenda kubwa ekana nake ni wamaneye ne kile muti ni wamaneye we ni wamaneye munenge ni wamaneye ona niwese kuandata ne nande kalata kwete simu aina wa mubata ya itiba ya hosa ututia ukone aina we nyamwana asia aina nyamwana ikuya ona nde eka ukone ni kenda bidenda kaye au kunande ya yute ya siana atende Irene eka utoto ne obanini ni kenda ndakaye aye yu asi iba utu iba ndo tuobitia ne twaya mbube aya tibo bagweni na yu akaumelela boyo kuutu manekana pe metalatala na me awila taile kwikia siana ni ona tikuona oliwe bo mesa ni na uiwo akakuku hiyo binda asikuko no yona kana kauka ona kaumelo ba kayoka ba isani ne kwaku asia hii nyama ndio mimi wanakula nakulanga mguu ya kuku mimi nakulanga hapa kwa mgongo kwa mgongo ndio yangu mamu kwa nini umeegea mgeni mguu na mguu ni yangu najuliza hani wewe indi you indi tayari ana hata anena nalilikana ndabi mama mwathokise mutumia ungi kwake na amuthocha na ndai anene muno na amu yanguko na amu ibu yako nundu ai mutumia wa ndai ya amwibuye ku mwana ake munene yitwine na yulu wa mwana ake umite form 4 imuthe no su ibindeso ni wa umite form 4 yes ata mbumbuka mukule mami umwibuye ku tewe una kwa wigwa tombibu ya mbau na malata anonoka ba mutumia wili sakolako that is very true yani ni kurebe wa ya gwetia ye nti unenga nengelekani atambuka osaku kwibwitwa mutumia wa ndai ya isani ya mutumia ugitwa thoka po na inyake asisia na abindia ndekindu waika nundu sai sindu ikindu wika nuisi
ila wathukuma na wo kana ila wekondo nundu wa wo ula wingone nuto no bitia munombe wakala kana na kana mutumia abindira mutumia ayo na ngowe uzi ruli yako yabu no se buni bali kanda ya bingi wethe akibeti chuki akisi kikata mwana ni weka take mutumia none thokete ndesie kata Pauli bala bakita hao binda ne wa no yona mwasiania ana mwenda mweondo mweka na bayundo mweka na nicheke ka akuti babi bala tasia tukita kila to yasia pass pass yesu nayo ni sa to kuna mase baadaye itina ne una to asia babitwe la to asia bakelo to bindi yine kisa auto sumbo itinane muno na keso liboka na kisa kwimba basi endi kisa kwimba gede akiyenguika you sister Irene nitaile kumana ta ase mama tukwana ambaye ya Kikamba pe maumanisho na mauto alata ile kwinda to inenga siana sito ikamana ebinde na sia ile kwekana na mekalele mena na kweka lo sie de na metuo mena nikenda ndai ya yidiwe ila kuyaini kwekalo ila ndo meunena ndo ima bindia yi sana ni bindi ona ni babika abandu makauma alo kama nenge andu imanda ya utamo kulie kulio o manoko na i ani ni mama ani andu ima na nundu tia wandu ima then ya siaine manenge ndaya no yuma alo kano ithinza inenga shughuli lakini ninywa ya mwemesani na inde wina ni maku ni inde meosisia ni osi kwenge wetoke ye bandu na kana kayuma na mamu wana angalia Nickelodeon na we de no kikundi chako che ibeti chuka kwa kuna ni masia TV ke bindi ke na sawe ni we wanguku ona mama zo ina nguku pengine mukito manani kumaniani undu wanguku na nguku isundo siku hiyo anesa mano so hasa naendo sisi kwanza ni wigire TV ya reminder no remind wa SpongeBob ni yake one touch ne kunie kwa mwila mwezi eta no ze TV ne tukua au gethe ai mwe mana mweka hata tio mana twikara ni agwete ya reminder ni ya SpongeBob no yona mwana ekunza bas galaba hivi ndio bao teno yigwe ni ana angika Mr. Mutisa yuchuke uketa wa ni cha nendo kuya ni meyele vitu ya matukwa ni thie tubetetie ta sita ndwa ima ni thie tutekwa ya siana na nikela kindu sister Irene ta wetie ta sia tuina ebinda ya siana sito siewani aleliki ko maine ebinda ya kumata vya vituo aleliki maitha ambia meiyo wana asise katuni ukaya mwitu wa nyumba wa ika shughuli la sia nyumba kumwete aliu asise katuni kanena shughuli siake ba nyumba nakona sasa ya wa uno thoku kana uno noseo na kwanza mwitu ya nyumba katata kweka tono mutuma ai simwela mati wa my record tunasikia mama unasikia vile alikuwa ananiambia nisonga songe sasa mbona ananiambia nisonge na niko kwetu bas na inyeno ka we ya mwana wa kwasonge kwani wewe kwetu yamo wenda kwikala ndhe buniki hai kwanza uitweka kao ndimubea kwa nduni unenda kwa mwithukise witu wa FM wali wa Kikamba kyo ni chomonde ni usio tukamana mituo na indu taile kwa yasiana situ kwa mabinda onde na hicho kitumi tu kwa asia itimande ebinda tende na siana situ nundu sia wanandu manza kwa mituo matakamana na indi tuithi kumina ndiasia tuisie nundu ninese uito wingi weketwe thini wa kana kakeletu na okesa kwithia kana kaka mwana nikatiwe kala kesungu tu uketa girl child na okesa kwithia boy child baina uito mwingi uini batu waneko kethia kana kaka besiko indikatilwa bandu kaswelete ninese nesa sister Irene wewete kuthiewa kana ukona kana kaka besike kanini kaumia kana kabalwa kana katinwa ukaiwa kewa na kubindia ome mathia kisa ngai yu mama ku yanikira nikana na ikewa wo otakeli tukaundu kana kewa wo na nundu wake ucha pindia aume mathia aume ni meyo meyasia uthithia ona kati nitwe ona kena wo bai mundu katavia kwa ndu ukeka undu kaika nena nundu keiwe aume maiweta ama undu mo kana kake ya kesi aume maiweta ama undu mo ona kena thina ukethia kaiweta nundu keiwe aume maiweta ngaba undu na kana kuka ye kaikia na kesi kana kaele kwenda kainena ngama undu na ela kena mathina ota mwana okuyana kaibinde sia na kayema kuweta na we mwitu nu kwelese inyaka ele sia la meba kubi mathina makatatu kwa mituke na nibo ukwana imwana iana ukesa kwithia ina mwana wa kwiteteana ina mundu wa kumethukisia na ibo tukwasia boy child yende na kunengwa ibuso nene ya kwithukiwa nikenda imwana situ sieke kwa yaba katikati nundu ila meumina ila meusoma maili na maimi na masomo no ithia bai mundu matavya makethukiwa nibo ukwana maili kama undu ni manda wasia kumila maundu ni
women na kiko na sindu ingisi kwitwa LGBTQ magakwati yani anasiana ilingi ukaza kwithia ni mabundi yani mituo myathe nete kwitikilwa ni mbai ya Mukamba na kithio cha Mukamba kwa generally Mr. Mutiso kana kwa bamwe ni kana Mukamba heba ya musi ni wailite kwikala nthi akesilia akatuma nikiliko akamana undu wako ya mwana metala ya kwa ya mwana maundu ala wailito tabia mwana ala masio na ala mathuku na kumutabia uweke kakukethwa umwenengete mpaka ngelekani sindu sioko ngwa sioko na no sibe bandu mwana obika ukethia mwana ni wailite kwitho we ngwa no munenga ngwa no munengete freedom nundu wa age no athi akathi kwisa kuya ngwa ilo kwenda we mwene ta mwana na wimutabia ngwa iliotinzio ngwa ina malubia kana skull na kingala ngwa ina kingala ona ute uno ni bindi na katika sola yindu ya thamiti ina ndakamenzi sindu sio kosu owe yani waile sia mwana kila kikuo na kila chailite ona sindu sio kwa sindu sia ndawa sia kumila na indi aitabwa kana baimuthengi wane aye kiuke yusinji kwanza ukitaka inabe maundu angi baikilala itane ngwa kikombe kiuke ikoneka nabe mathawa mama kathauki wai wanzani na maingo maingwa kathi na maingo mbao Kisa ndo kato bwe muno bewa naeka ni kwacha tio kwacha ndo kato Mr. Mutiso hii ndo mine asante masama itu ni mumathuka ningono asia itwende na kumanisia siana mitwela ya ilete sister Irene ondiweta ni kwatia ni muonie video yendie viral kana video ethiokie mitandaoni ya imwana ile sie kwa asia sio ni manana yake mwina nesi atwanie no mwe no kwetekela ni mwitu no ngi no kwetela ni mume na makulwa undu mambia ne isie ula wambe kuthengera olongi no sindu taisu nisio tu kwasia asia isi kuo ona masukulu nisi kuo kila bando si kuo ketindo cha mwana waku chambe kesiwe pio pata doima ketindo cha mwana tinda na mamundo manene mbe wake tinda na manini mbe wake tinda na mboisi ngausi tinda na ngausi ya mboisi sia muthembosu na ndoeke ndo netwa matavia asante mawalanyo na metala yako ya siana ndoegetu imanenga wa thangatu ndimubea asante sana ndimubea na ende ndiasia kwa siani la situ sio ka school tuyambe ya mwaka ngaya sia thime ngaina sikenesa si kende na mutu wa musio ma school ni no metele na itu metele tetwende na kwa kakilisio ambiye bao na masomo da somo yiko uno ni somo da somo yeto wa social studies ngasome ya CRI ndenda akukua ye somo yonde na sia social studies ni yeta somo yako onde na CRI ni yeta somo yetune na mabundi siondo mekala kuyo lwande ngatsioka kama mabundi siondo itune kukethi wako idie na ende ndisome die hesabu isn't grade chama so some that ngina 8 KCP mutu o the white 44 na you is your you siokete ngikuma 6 ne the kuma 6 yo the thank you so much na nimubea Mr. Mutiso nundu wako itikila inge kwa Amuka na itu mwaka wa 2024 yes nekana wisa kuthia ni wa manyisia endo maitu bamona siana sito Kikamba nisepe musiba emusuko nikita ningo hasa na niwise ndiama na mwana akwatinda na womala na niwise ni nale kile mwitu wako we yume kuyingome ikweche kuyikwata nondo matete kilondo mya message nakambia Irene ngo yako yangiyo baluka anike ndawise kuthia nitu amati ya mailu wa thanda tondo eketuka amatumba nesa asante akuyiri wakwe kusia thank you so much for coming